Abusiamu akwa Badeba Island Media Ghana. Se ne didi kan ohwe meso so obe subscribe be like no wa share dwumadie no na nkofo pimpim bebre enye dwumadie no bi ahwe. Ene ye de ni kire eye Ken.Ofori Atta ne nsem kakra. Se bia we rafi ama memo nka ye se on the 10 February ena OSP ebe declare no fugitive so obi a wodwane film ra ho ye hia no so be yi nsem bia no nanso papa ye bu nani egu nsem bi so on pese obeba obe declare no fugitive ema ma ne mre senka omra nanka 2nd June omra mempi o ma konkron Ghana mu na nsem bia wo se ebisa no yetumi ebisa no na ne ye se oyare ena owo prostate cancer obego under surgery nsem bebre Emma 2nd June wantimi amfanani amepiem wa Ghana Emma OSP esa be declared wanted Emma nebusuafo ne lawyers etro de koma court say beya eye Interpol red list na eye Ken.Ofori Atta akwakoda so no nka court nhwe na omwa no munyi ni din no emfemfiri so court hwe nsem ni mu ano amwa nti omu gbo nsem ni nyina tugui nebusuafo nso try enso no amfa na ene na FBI a reply Ghana Ediafa US Embassy ewo Ghana Accra na dom dia banie Ken.Ofori Atta's extradition FBI clears first major hurdle no witch hunting na ye say Ken.Ofori Atta ye hia no man kronkron Ghana mu no enye witch hunting ye say bia ye tata no na emum ewo so oba na ensem bia ohia ewo so oba be yi ano no ewo so be yi ano yenko ni nsem ni mu kakra. The accused person, Mr. Ken.Ofori Atta, the government of Ghana's effort to hold him, former finance minister Ken.Ofori Atta, to account for his stewardship in the Nana Akufo-Addo-led administration, have received a boost following indication by sources at the US Department of Justice and FBI that the pursuit cannot amount to a witch hunt. Sources at the US Embassy in Accra have told myjoyonline.com that the principal federal law enforcement agency has certified itself that what Ken.Ofori Atta is being requested to respond in Ghana is legitimate and has nothing to do with witch hunting. No one so Eddie Abanono. I'm say so Ken.Ofori Atta ebebe pie omankronkron Ghana mu ne de legitimate awasa woba na ensem bia we say we yi ano no ewo so oba na obeyi ano we nye atata no moto aso the way so to say foreign nationals in the United States who claim prosecution or political witch hunting by their home government may seek legal protection through various mechanisms under US immigration law and international human rights obligations. Ken.Ofori Atta, who is seeking medical care in the US, has accused the government, particularly the Office of the Special Prosecutor, of abusing his fundamental human rights as office seeks to interrogate him over allegations of financial malfeasance and causing financial loss to the state. And what causes financial loss to the state? So now we need you to come and answer some questions. When we a financial minister, wabra na MPP waso. Ana MPP efiri aban mu na aban fofora ba enu ohwehwe wonse mo ohwehwe document mu ana wo say eniema bi course wo officer yehu ni say eye corruption bi ekoso omuma so like where the sika na say corruption bi omuhu ni say corruption bi course enti brana be yi hu anu brana bi say bisa ho questions this a financial minister you can twi na say bia wonya nte ase ya oman photo samfo wona wo hwe oman ye sikasem so si ye di sika besi school ye si hospital ye be bia no wo na wo ma ho kwan emesika no eko enti no say ye kase brana be yi nsem bia no a emfa nsem bi nje kire ho ase ye tata wa na say aban ne tata bra na be yi nsem ano na nsem we no eye the Economic and Organized Crime Office, (IOCO), and the National Investigation Bureau, (NIB), are also seeking to interrogate Ken.Ofori Atta over similar allegations. Not just as you no crown, maybe and some na kudruno, and yet OSP and Kwana in here Ken.Ofori Atta. Nemum, NIB, any IOCO, for also in here
Ken.Ofori Atta no oba beyi ensem bia no na Ken.Ofori Atta mi bisa wo se wo fi se onye boni bia wone aye obeye financial minister no wa usika yesika sem no ebi amfa baby boni bibia e course office bia na ye cleaner eden na ma o panic we yam hwehwe so be bagana say FBI say omo do beba and I believe these people because omo tumu krom omo tumi investigate hu say obi te Ghana ha abokro no aye scam ema ya befa no de ne kode a na wo a wakodi omu krom intimigidi say omo de omo betumi de waba when simple when empese ebeye asem kese ebeye nimgu asesem ne ade say as police na aforce wo de waba nti na ka wa nkasa freely wo free wupem na waba no obeyi nsem ya no when so simple when ya dia wo so man ye ade be ye okoda na say wo ma dia na de say no kre ni akoso no say corruption bi akoso wo mra na o ye financial minister tama na o office no corruption bi sika bi afefa ba a wonim hu bi a o pese wo beba enti we de FBI sane amaka no monfa ne mra na wo bedu Ghana nso a na ebise bisa nsem no na se ebo no a we de Ghana mpanimfo me nkyerɛ mu nyansa de na emum enye yemfa no ntum dabi se Ken.Ofori Atta kodam a me ameti hai minya ho hwe eye sika ye taxpayers money ena akodi ensesam yenye ya de munyi ye sika mfaman na mfa ne o man ni ye wo de ne kotum a me fisanzo me taxpayers money na se de beto aduane amana di dabi yene yempe ne saa oba se ebubo no na se sika bia kodi ni botom a monye ya de mfaman simple Ken.Ofori Atta mi hu ne se papa no nya obeba na bia na hu se de eyede ye untumi yokofo de ye untumi no ofiu se omde bi beye no enu nti na papa de yam hyehye ne so obeba no na sisi a FBI enya reply no maso mo ne de upo umpo ye do beba Ghana na nsem a ewasi ebisa no yetimi ebisa o efi se wunya tumi a untumi nyina tumi ne so emfa nya ne ope senka mudi ka adwen wo accountability wo hono ma enka ne mebi wo hono ma course mo officer enka ankoso esa ban ya nto aba ma ban se san ma enka yenim enka sa ne ma wenyina na enka ensi enka ma enka Ken.Ofori Atta wote Ghana ha ene okoso aye de ope bete na ban se sa ba na ye hia no for accountability no akwoto obi ma ye so yare onyare na nse hu video na wo ne nam restaurant like when you aje wudi disre like when you aje enti obi a wo yare na wo ne nam restaurant come on papa yes ro bra na be yin nsem ya ne yesika wo ha fa ya de bre enye wo dia ayo man ne dia abusa high island media Ghana koso adi echi papa yi yeni di nachi de beto fom bia no ye be ma won saka obedu a se ne ye beko da bi e befa da bi nsem de papa wie nyina no eba bihwe ni nyina egu ho e de ama wo amenkamfo security and tech solution service emfa mawo so wo ye dumakuo bi wasi a factory anase company na wo pese security ye tie so pe fence wall say ye electrify wo fence no emfa mawo na ye say ye mawo aye CCTV cameras ai bitwa honum nyina na se solar panels a ebeboa wo say light crack off a wo honum no endum na light begina so 24/7 a me kamfo security and tech solution service di amount from na enu eni adwuma from 0244 571 977 and 020 670 9117